Get yourself a Loot Crate. Seriously, you already missed out on this one. LootCrate.com. Epic wins every month. I poštovani ljudi, dobrodošli u novi video na PCT kanalu. U današnjem videu radimo tutorial kako namjestiti najbolje postavke za Streamlabs. Dakle, ovo je jedan od boljih programa za streamat, po meni bolji od OBS kojim ja sad snimam, to jest da, on je dobar jedino za snimanje, a Streamlabs za streamanje, tako da idemo ovdje u postavke. Sad, ovdje u general ne dirate ništa, idemo u stream, streaming service, YouTube gaming i onda ovo je onaj ključ koji kopirate sa YouTube-a kad idete, znači sad ću vam pokazat i ovaj ključ ovdje kopirate, tako da, eto, kopirate taj ključ i to je to. Output, sad imamo output mode, idete advanced, audio track 1, sad šta je ovo? Software je u biti, ako imate malo lošiji kompjuter stavite software da vam ne secka slika i tako dalje. Ako imate malo bolji kompjuter stavite NVNC. RAID control također, po meni ovdje je najbolji ABR, jer ovdje će vam uzimati file, hrpu megabajta, mora čak i preko gigabajta koliko streamali, ovisno o tome koliko streamate, vjerovatno preko uru vremena, da stavijete ABR bitrate. Znači što vam je bolji internet, idete stavite veći bitrate. Što vam je loši internet, stavite manji bitrate, znači ovo je u biti vezi interneta. Onda keyframe treba 0. Procesor. Što vam je bolji procesor, stavljate ovdje manje. Što vam je lošiji procesor, stavljate više. Mene je procesor i5-25003 GHz 4 jezgre, ali mi grafika nije baš dobra i nešto mi laga, te da sam stavio super fast. Profile HS tune ništa i ovdje ne dirate ništa. Idemo advanced. Process priority normal, color format NV12, ovdje u biti sve kak sam ja namjestio. Zatim kad su sve namjestili imate ovdje neke postavke, chatbox, tako to. I idete samo go live. I to je to. Znači go live, namjestite naslov koji ste napisali prije toga na YouTube-u, stavite description i to je to. To je to za ovaj video, ako ste like, share, subscribe, a mi se vidimo nakon od sljedećih videa. Pozdrav!